ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. 17 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қонунҳое ки Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва ҷонибдорӣ намуданд, имзо гузоштанд. қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор, дар бораи муассисаҳои таҳсилоти олии касбии дорои мақоми байналмилалӣ, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳо дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, дар бораи пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет ва кодекси фазои ҳавоии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи онҳо мебошанд. қонунҳои ба имзо расида барои таъмини рушди устувору бо суръати иқтисодиву иҷтимоии кишвар, баланд бардоштани мақоми омӯзгор, таъмини волоияти қонун ва некуаҳволии мардум равона шуданд. қонунҳо дар матбуот нашр мешаванд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ эълон намудани соли 2026. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ эълон карда шавад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои фармони мазкур дар муҳлати 1 моҳ нақшаи чорабиниҳоро таҳия ва барои тасдиқ пешниҳод намояд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон 17 декабри соли 2025. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ки 16 декабри соли 2025 ироа гардид, бо мақсади вусъат додан ба корҳои ободониву созандагӣ, боз ҳам таҳким бахшидани ҳисси ифтихор аз истиқлолу озодӣ, тамаддуни бостонии эътирофшуда, таърихи қадимаву пурғановати миллати тоҷик ва истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ соли 2026-ро соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияти таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ эълон намуданд. ҳадафи асосии эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ анҷом додани корҳои ободониву созандагӣ дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ҳамзамон бо ин боз ҳам боло бурдани сатҳи худшиносиву худогоҳии миллии аҳолӣ бар пояи таърихи бостонӣ ва фарҳанги пурғановати миллӣ маҳсуб меёбад. соли 2026 барои мардуми Тоҷикистон соли басо муҳим ва таърихӣ мебошад, зеро дар ин сол мардуми шарафманди Тоҷикистон ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро таҷлил менамоянд. бо ибораи дигар, Тоҷикистон вале тоза истиқлоли мо ба марҳилаи нави рушди худ ворид мегардад. ёдовар мешавем ки дар 5 соли охир тамоми қишрҳои ҷомеа бо мақсади истиқболи сазовори ин санаи таърихӣ сарҷамъона фаъолият намуда корҳои бузурги ободониву созандагиро ба анҷом расонида истоданд. طبق معلومات آماری از 29,000 انشاءات و بناهای به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی به نقشه گرفته شده تا امروز بیش از 26,000 انشاءات مورد استفاده قرار گرفتند که زیاده از 70% آنها با سهم صاحبکاران و شهروندان بنیاد گردیده است. اینچنین ما باید در زمینه شناخت عمیق‌تر تاریخ و فرهنگ باستانی خود و پیروی از عنعنه‌های نیک نیاگان دولتساز و تمدن آفر خویش به استقبال این جشن مقدس کارهای آبادانی و سازندگی را باز هم وسعت بخشیده چاره‌بینی‌های جشنی را در سطح بلند تشکیلی و سیاسی که خودشناسی و خودآگاهی ملی را تقویت می‌بخشند دایر نماییم. در این روند هر یک شهروند و هر یک عائله باید با درک مسئولیت وطندوستی و دولتسازی پیش از همه به تعمیر و ترمیم، تازه و آزاده نگاه داشتن خانه و کاشانه، کوچه و محل زیست خود توجه جدی ظاهر نماید.
روند آبادانی و تازه‌کاری باید تمام قلمرو کشور را از مرکزها تا دوردستترین دهات فرا گرفته به یک عمل همیشگی و فرهنگ عمومی ملی تبدیل یابد. یعنی هر یک فرد جامعه باید به افتخار این جشن مقدس در راه پیشرفت دولت و آبادی وطن عزیز خود سهم شایسته گذاشته با انجام عملهای نیک، سازندگی و بنیادکاری و رفتار شایسته فرهنگ و تمدن باستانی و اصالت ملت تاجیک را به جهانیان معرفی نماید. در این زمینه بلند برداشتن سطح دانش و معرفت، تقویت حس خودآگاهی و خودشناسی هر یک ساکن کشور وظیفه مهمی روز به حساب رفته، تطبیق کارهای عملی نظررس را تقاضا می نماید. هدف نهایی اعلان شدن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی، باز هم آباد و زیبا نمودن وطن محبوب، بهتر نمودن سطح نیک و احوالی اهالی، اینچنین آشنایی بیشتر پیدا کردن با تاریخ پرغناوت ملی، فرهنگ باستانی عالم شمول و خودشناسی و خودآگاه بودن محسوب می‌یابد. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت همساله با نتیجه گیری از رشد و نموی ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی کشور پیشنهاد شده. در این زمینه برای عملی شوی هدف‌های نیک و سازنده وظیفه‌های مشخص برای فعالیت من بعد معین کرده می شود. موضوع را ماهره طاهر از ولایت مختار کوهستان بدخشان ادامه می‌دهد. امروز مردم سربلند بوم جهان زیر تاثیرات پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت قرار داشته با الهام و روبلندی کامل آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان دارند. در این زمینه از پیام تا پیام در ولایت زیاده از 200 انشاءات ساخته مورد بهره برداری قرار داده شده، کارهای دیگری ساختمانی و سازندگی و بنیادکاری ادامه دارند. در پیام نوبتی در برابر دیگر سمت‌ها به هرچی بیشتر رونق بخشیدن کارهای سازندگی و بنیادکاری درج گردید. روند سازندگی و آبادانی که مسئله موضوعهای محوری پیام میباشد، بهر رسیدن به این هدف نیک ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان پیوسته تلاش نموده به نتیجه‌های بلند سازندگی نائل گردیده ایستادند. بهر در عمل تطبیق نمودن دستورهای پیشوای ملت و سزاوار استقبال گرفتن از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت کارهای زیاد سازندگی انجام داده شده. ساختمان 1391 انشاءات به نقشه گرفته شده است. از انشاءات به نقشه گرفته شده 1303 انشاءات مورد استفاده بری قرار داده شدند. ارزش خرجناموی انشاءات به استفاده داده شونده مبلغ بیش از 5 میلیارد سومانی را در بر گرفته. فعلا در قسم دیگر انشاءات کارهای ساختمانی ادامه دارند. جهت آمادگی همه‌جانبه با تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان نقشه چهاربینی تهیه و تصدیق کردید که آن 1391 بند را در بر میگیرد. به حالت امروزه باشد اجرایش نقشه زیاده از 98% را در بر گرفته، در زیاده از 300 انشاءات ساخته شونده کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. هر یک پیام پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان برنامه مهم در رشد و نموی جامعه وطن بوده. برنامه راهنماساز است که سمت‌های رشد ساحه‌های مختلف جامعه را بررسی و تحلیل می‌نماید. پیام چون حجت مهم و مکمل پیشرفت مملکت برای تامین زندگی شایسته مردمان کشور روانه گردیده است که مسئله با پیشنهاد برنامه‌های عملی شونده در آن تاجیکان زینه به زینه به تطبیق هدف‌های استراتژی خود نزدیکتر می‌گردند. تقویت نیروی انسانی، بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری، بهبودی بخشیدن بازار مهنت، به سطح بین‌المللی برآوردن راه‌های مملکت، رشد بخش خصوصی، علم، معارف، تندرستی، سیاحت، بهبودی سیستم بانکی، صنعت‌کنونی، تقویت استحصالات به صادرات نگرانیده شده، رشد انرژتیکا، عملی شوی 4 هدف مهم استراتژی مملکت و سازندگی و بنیادکاری موضوعهایی هستند که پیشوای معظم ملت در هر یک پیام ارائه گردیده برای عملی شوی آنها تاکیدهای مخصوص را به میان گذاشته سپارش‌های قطعی را پیشنهاد می‌نماید. نشان دهنده‌های ماکرو اقتصادی که امروز از جانب رهبر دولت مورد آموزش و بررسی
қарор дода шуданд бозгӯи он мебошанд ки имрӯз кишвари мо вориди марҳилаи сифатан нави рушд гардида истодааст ва бозгӯи он мебошанд ки мақоми байналмилалии кишвари мо дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам боло рафтааст. дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти ҷирояи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар шаҳру нояҳо дар ҳар як шаҳраку деҳоти вилоят бунёду аз навсозии иншооти аҳамияти иҷтимоиву иқтисодӣ дошта ба нақша гирифта шудааст. нояи шуғнони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон яке аз нояҳои калонтарини вилоят ба ҳисоб рафта, раванди созандагӣ дар ин ҷо низ ҳадафмандона ҷараён дорад. сокинони ин минтақа ҳамасола зери таъссуроти паём ва таъкидоти пайвастаи президенти кишвар даст ба созандагӣ зада рушди иқтисодиву иҷтимоии ноҳия комилан беҳтар гардида истодааст. ҷиҳати дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар нояи шуғнон таъмиру азнавсозӣ ва бунёди 226 иншоот ба маблағи умумии зиёда аз 837 миллион сомонӣ ба нақша гирифта шудааст. тамоми нишондиҳандаҳои паёми қаблии пешвои муаззами миллат давра ба давра амалӣ гардида истоданд. рушди босуботи мамлакат мин ҷумла нояи шуғнон таъмин гардида истодааст. ҷаҳди татбиқи дастуру иҷрои супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарами имомалии раҳмон ки дар паёми пурсола аз 28 декабри соли 2024 ироа гардиданд, тибқи нақша чорабиниҳо дар нояи шуғнон барои корҳои ободонию созандагӣ нақша чорабиниҳо иборат аз 226 банд амалӣ гардида истодаанд. бояд гуфт ки ҳар як паёми пешниҳодгардидаи президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам имомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии мамлакат бо барномаҳои муҳими худ тоҷиконро ба ҳадафҳои ниҳоии пешрафт наздик намуда баҳри инкишофи ватан шароити созгор муайян месозад. барномаҳои пешкашгардидаи паём дар вилоят зина ба зина сол то сол амалӣ гардида рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва раванди созандагиву бунёдкории вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон рӯ ба беҳбудӣ ниҳодааст. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. ахбор. суръати рушди соҳаи саноат дар соли 2025 22%-ро ташкил дод. ин нишондиҳандаро президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ироаи паём ба маҷлиси олӣ иброз доштанд. роҳбари давлат вазороти саноат ва технологияҳои навро вазифадор намуданд ки бо истифода аз тамоми иқтидору имкониятҳо рушди воқеии солонаи соҳа дар давоми 5 соли минбаъда бояд дар сатҳи на кам аз 25% таъмин карда шавад. идомаи мавзӯъ дар гузариши абдуваҳоби абдусаттор. ҷалби бештари сармояи дохилию хориҷӣ ҷиҳати таъсис додани корхонаҳо барои коркарди пурраи ашёи хоми ватанӣ, хусусан маъдан, металлҳои ранга ва нодиру қиматбаҳо, маҳсулоти кишоварзӣ ва растаниҳои шифобахш. ин ва дигар масъалаҳои муҳими соҳаи саноатро президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ироаи паём мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода дар самти амалишавии ҳадафҳои муайяншуда масъулони вазорату идораҳои дахлдорро вазифадор намуданд. ҳамзамон дар паёми солонаи роҳбари давлат ба ҳукумати мамлакат супориш дода шуд ки барномаи нави саноатикунонии босуръати кишвар барои солҳои 2026-2030 ва барномаи рушди истеҳсолу ғанигардонии металлҳои ранга, нодиру қиматбаҳо ва дигар ашёи хоми муҳим қабул ва амалӣ карда шавад. муҳтарам пешвои миллат ин нуқтаро асосан таъкид карданд ки тамоми нишондиҳандаҳои соҳаи саноат дар ҷумҳурии тоҷикистон таи 7 соли охир хеле назаррас мебошад ва аз он ҷумла қайд карда шуд ки танҳо дар ҳамин 7 соли охир дар тоҷикистон 2600 корхонаҳои нави саноатӣ таъсис дода шудааст. ҳанӯз дар аввали солҳои соҳибистиқлолӣ соли 1991 дар самти коркарди маъдан агар тоҷикистон ҳамагӣ 3 намуд маҳсулоти маъданӣ истеҳсол мекарда бошад, имрӯз он номгӯ ба 17 адад расидааст ки ин хеле нишондиҳандаи бузург аст. ҷиҳати коҳиш додани ҳаҷми воридот, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ ки дар паёми президенти мамлакат таъкид гардид, дар вилояти Суғд тадбирҳои муҳим амалӣ шуда, ҳамасола дар заминаи дастгирии ташаббусҳои созандаи соҳибкорон ва иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ ба истифода дода мешаванд.
طبق маълумот дар давоми 11 моҳи соли 2025 дар вилоят 133 корхонаи нави истеҳсолӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. коргоҳу корхонаҳои нав асосан дар соҳаҳои саноати сабук, дорусозӣ, кимиё, масолеҳи бинокорӣ, маъдан ва хӯрокворӣ таъсис дода шуда бештар аз 1000 нафар бо ҷойи кору маоши хуб таъмин гардидаанд. дар коргоҳу корхонаҳои вилояти суғд асосан бо истифода аз технологияи насли нав молу маҳсулоте истеҳсол карда мешавад, ки ивазкунандаи воридот буда ба содирот нигаронида шудааст. дар коргоҳу корхонаҳои саноатии вилояти суғд зиёда аз 250 намуди молу маҳсулот истеҳсол карда мешавад. дар вилояти суғд зиёда аз 1300 адад корхонаҳои саноатӣ фаъолият карда истоданд ва саҳми корхонаҳои саноатии вилояти суғд дар маҷмӯи маҳсулоти саноатии кишвар 60%-ро ташкил медиҳад ва ҳамаи инҳо бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳидоятҳои сарвари давлат ва инчунин ҷонибдорӣ кардан ба гӯем ки фаъолияти соҳибкорони дохилӣ ва хориҷии кишвар мебошад ва имрӯз он иқтидорҳое ки дар вилоят ҳастанд барои коркард кардан ва барои маҳсулоти ниҳоӣ табдил додани ашёи хоми ватанӣ хеле иқтидорҳои бузург мавҷуд аст. дар давоми соли равон дар натиҷаи ба кор даромадани коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ ҳаҷми содироти маҳсулоти саноатӣ аз вилояти суғд ба хориҷи мамлакат афзоиш ёфтааст. дар гурӯҳи молу маҳсулоти содиротшаванда ҳаҷми зиёдро либосҳои муқаррарию варзишӣ, ресмони пахтагӣ, қолин, маъдан, семент, рангҳои сохтумонӣ, профилҳои алюминию пластикӣ, мотороллерҳои гуногун, бозичаҳои кӯдакона, обҳои рангаи ташнашикан, консерваи меваю сабзавот, меваи хушки коркард ва банду бастшуда ташкил медиҳад. таъкид кардан ба маврид аст ки ҳукумати тоҷикистон саноатикунонии босуръати мамлакатро ҳадафи чоруми миллӣ эълон намуд ва татбиқи амалии ин ҳадаф дар давоми солҳои охир собит намуд ки имконияту иқтидорҳои истеҳсолӣ зиёданд ва марҳила мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти суғд, ахбор. фароҳамсозии шароити арзандаи кору зиндагӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди истеҳсолот ва дар маҷмӯъ баланд бардоштани сатҳи некӯҳаволии мардум аз ҳадафҳои асосии ҳукумати кишвар ва самти афзалиятнок дониста мешавад. дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин самт таваҷҷӯҳи махсус зоҳир шуда музди маоши вазифавии кормандони соҳаҳои гуногун, стипендия ва нафақапулӣ ба андозаи аз 15 то 25% зиёд карда шуд. мавзӯъро Олим Носирзода шарҳ медиҳад. пойдории истиқлоли давлатӣ дар кишвар ба рушди тамоми соҳаҳо замина гузошт. ин ба болоравии сатҳи иқтисодиёт ва ғанигардонии буҷаи мамлакат боис гардид. дар доираи имкониятҳои мавҷуда ва татбиқи ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола музди маоши вазифавии кормандони соҳаҳои гуногун зиёд мегардад. бо дар назардошти имкониятҳои имрӯзаи иқтисодӣ ва зарурати боз ҳам беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ ба Маҷлиси олии мамлакат супориш доданд ки аз 1 сентябри соли 2026 маоши вазифавии кормандони муассисаҳои маориф аз ҷумла муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ 25%, дигар муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ, стипендияҳо ва музди меҳнати амалкунандаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар кормандони ин мақомот 20% зиёд карда шавад. дар баробари ин бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоии табақаҳои осебпазири аҳолӣ, нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва иҷтимоӣ, инчунин иловапулӣ ба андозаи 15% зиёд карда шуд. чунин тадбирҳои созанда ва амалисозии иқдомҳои шоиста нишони таваҷҷӯҳи ғамхоранаи ҳукумати кишвар нисбат ба беҳтарнамоии сатҳи некӯҳаволӣ ва таъмини зиндагии босаодати мардум мебошад. ҳамасола бо роҳандозӣ гардидани тадбирҳои муҳим аз ҳар ҷиҳат кӯшиш карда мешавад ки
وضع معیشی کارمندان بهتر گردد و خوشبختانه در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان به مسئله زیادشوی مزد معاش توجه مخصوص ظاهر کرده شد و از 20 تا 25% مزد معاش تمام کارمندان زیاد کرده شد و این گواه از آن است که امروز دولت و حکومت برای ساکنان همیشه غمخواری ظاهر میکند. علیه تمام ساکنان کشور حس کردند و یک دلانه جانبدار آنند که امروز تنها ملت را در یک جایگی و اتحادی ما میتوانیم که پیش بریم و در سطح جهانی معرفی نماییم. تاجیکستان کشوری دارای ذخیره‌های زیادی قوه کاری بوده، افزایش آن در دوام 10 سال اخیر 2% سالانه یعنی بیش از 880,000 نفر را تشکیل داده است. هر سال در ساحه‌های گوناگون اقتصاد کشور زیاده از 200,000 جای کاری نو تأسیس داده شده، بیش از 150,000 نفر ختم کردگان مؤسسه‌های تحصیلات کسبی به بازار مهنت وارد می‌گردند. مهمترین عامل رشد بخشیدن تمام ساحه‌ها به فعالیت جلب ساختن متخصصان لیاقتمند و دارای دانش و تجربه مکمل جوابگوی طلبات میباشد. زمینه فراهمسازی چنین امکانیت نخست از رشد ساحه علم و معارف، دستگیری آموزگاران و جلب توجه نورسان و جوانان به آموزش دانش‌های معاصر میباشد. بلند برداشتن موقع آموزگار در جامعه و تدریجاً زیاد نمودن مزد معاش وظیفوی کارمندان ساحه علم و معارف و پیشنهاد دیگر امتیازها از دستگیری و غمخواری‌های حکومت مملکت در این سمت محسوب می‌یابد. 10 سال قبل و امروز سال 2025 رو گیریم، فرقیت از زمین تا آسمان است. امروز آموزگار ما سطح زندگی او خیلی بلند شده است و معاش خوب میگیرد و از همه مهم طالب علم دانشجو هم نیز از قفای خود برده ایستادند و همین دانشجویان ما دانششون نسبت به 10 سال پیش اگریم خیلی بلند شدند. یعنی همین موفقیت اون است که هر سال در پیام‌های پیشوای ملت معاش آموزگار زیاد کرده شد. در نتیجه تطبیق هدفها و تدریجاً فراهم آوردن شرایط و امکانیت‌های ضروری کار و زندگی اهالی، عین زمان در کشور تمام ساحه‌های خواجگی خلق مملکت در مرحله رو به پیشرفت و ترقی قرار دارد. آرامی و ثبات سرتاسری کشور و تامین زندگی آسایشته مردم دستاورد بزرگ و ثمره نیک استقلال دولتی بوده، پایداری این ارزش‌ها آینده باز هم درخشان تاجیکستان را تامین می‌کند. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، اخبار. ضمن ارائه پیام خود با مجلس عالی کشور، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان برابر دیگر سمت‌ها به رشد ساحه کشاورزی و تأمین امنیت اوضاع‌قواری توجه خاصه ظاهر نموده به مهنت کشاورزان بهای بلند دادند. کشاورزان و خواجگیداران ولایت ختلان دستور و تاکیدهای سرور دولت محترم امومالی رحمان را سرمشق کار خویش قرار داده نزد خود هدف گذاشتند که با بلند برداشتن حاصلناکی زراعت گوناگون در تامین امنیت اوضاع‌قواری حصه مناسب گذارند. گزارش سمندر شایف در همین خصوص آماده شده است. وابسته به تاکید و دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان به مجلس عالی مملکت، کشاورزان شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان با جانبداری عمیق در رشد ساحه تلاش کرده جهت پرمحصول استفاده گردیدن هر قطعه کارم از امکانیت‌های موجوده به طور وسیع استفاده می‌برند. تامین امنیت اوضاع‌قواری ساکنان که از هدف‌های پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود، کشاورزان ولایت ختلان با مقصد رسیدن به این هدف از تمام امکانات و تجربه پیشرفته کار خواجگیداری پرمحصول استفاده میبرند. در نتیجه زحمت دهقانان اصیل امروزها بازار و دکانهای فروش محصولات با انواع گوناگون کشاورزی غنی میباشد، زیرا هر یک نکته درج نموده پیشوای ملت محترم امومالی رحمان بر زندگی شایسته ساکنان روانه گردیده است که با درک عمیق کشاورزان و ساکنان مملکت پی عملی گردیدن آن مسئولیت بلند نشان میدهند. ختلان که از کلانترین ولایت اگراری در مقیاس کشور محسوب میگردد، در تامین بازارهای مملکت و بیرون از آن با محصولات کشاورزی سهم کشاورزانش نظررس می باشد. با استفاده از تکنولوژی نو، با استفاده از زراعت‌های که با اقلیمی خشکسالی تاباور با تکنولوژی نو استفاده نموده، همه نمود زراعت‌ها رو از تخم خوشصفت استفاده نموده. اینچنین کشتی زیر پلیونکا که این سال در میدان زیاده از 20,500 گکتار فقط کشتی پخته گذاردند که
хоҷагидорон бисёр аз ин ҳосили баланд зиёда аз 35 то 50 сентнери ҳосили пахта ба даст оварданд. Ин ҳам бошад яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки ин ҳам ба таъминияти амнияти озуқаворӣ ва ҳам ба саноаткунӣ бо сурати кишвар саҳми худро мегузорад. кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи дӯстӣ ки дар самти кишту парвариши зироату сабзавоти гуногун таҷрибаи ғанӣ доранд, ҳамасола бо меҳнати пурсамар ба гирифтани ҳосили фаровон ноил мегарданд. айни замон ки дар қисмате аз майдонҳои корами ноҳия кишти тирамоии картошка бо маром идома дорад, дар дигар қитъаҳо ҳосили сабзавоти барвақтӣ ҷамъоварӣ мегардад ки ин дар чанд марҳила истифода гардидани замин аз ҷониби деҳқонон маҳсуб меёбад. дар ноҳияи дӯстӣ кишоварзон таҷрибаи пешрафтара ба роҳ монда ҳар як қитъаи заминро самаранок ва оқилона истифода бурда аз як қитъаи замин 3-4 ҳосилро ба даст оварда истоданд. чунончи дар паёми имсолаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд карданд ки ҳар як оилаи Тоҷикистон бояд захираи 2 сола дошта бошанд. барои минам меҳнаткашони ноҳияи дӯстӣ пайваста кӯшиш мекунанд ки ҳар як қитъаи заминро оқилона истифода баранд. мо дар соли 2025 дар заминҳои корам асосан дар ҷамоати мана Нури Вахш асосан мана сабзавотҳои барвақтиро киш намуданд, ҳосилҳоро хуб ҷамъоварӣ карданд. пахта ҳамчун ашёи хуми стратегӣ ки дар таъмини корхонаҳои саноатӣ нақши асосӣ дорад, соли равон дурнамои истеҳсолии он дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят ба пуррагӣ иҷро гардид. пахтакорони шаҳри Левакан ки аз аввалинҳо шуда аз иҷрои дурнамои пахта сарбаландона баромаданд, айни замон бо мақсади заминагузорӣ барои фаровонҳосилӣ дар соли 2026 хоҷагиҳои пахтакори шаҳр маъракаи шудгори заминҳои асосил холигаштаро бо маром идома дода истоданд. хоҷагидорон айни ҳол заминҳои дар ихтиёр доштаро аз ғузабҳаят тоза намуда техникаҳои пуриқтидор ки тахминан як 40-45 сантиметр шудгори ба сифат ба анҷом мерасонад. бо истифода аз боду ҳавои муносиб шудгор намуда истоданд. кишоварзони шаҳри Левакан дар самти сабзавоткорӣ низ натиҷаҳои назаррас дошта бо такя ба дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таъмини сокинон бо маҳсулоти тару тоза, кишти пиёз, картошка, лӯбиёдонагиҳо ва дигар маҳсулоти ниёзи аввалро бештар ба роҳ монда саҳми худро дар рушди соҳа гузошта истоданд. бо назардошти баландгардонидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва беҳбудбахшидани сатҳи рӯзгори сокинон, кишоварзони шаҳри Леваканд бунёди гармхонаҳои мавсимиву доимо амалкунандаро ба манфиати кор дониста ҳамасола майдони онро ба тадриҷ васеъ менамоянд. имрӯзҳо баъди бардоштани 2 марҳила ҳосил бодирингу помидор дар гармхонаҳои сокинон парвариши қулфинай ба роҳ монда шуда рӯзҳои наздик ҳосил пешниҳоди бозорҳои гирду атроф хоҳад гашт. ҳамзамон дар ин раванд сокинони шаҳр бо мақсади беҳсозии рӯзгори хонаводагӣ ҳар як дастури роҳнамусози роҳбари давлатро хуш пазируфта қитъаҳои назди ҳавлигиро мақсаднок истифода карда аз ҳисоби ҳосили он барои 2 сол дар шаклҳои гуногун маҳсулотро захира менамоянд. он таъкидҳое ки сарвари давлат мекунанд барои манфиати худи мост. ин боду ҳавое ки дар шароити Тоҷикистони мо мебошад, бояд мо зани тоҷик аз заминҳои назди ҳавлигимон бояд истифода барем то ки захираи зимистони мо гардад. мо дар заминҳои назди ҳавлигиамон то 3-4 ҳосилро ҷамъоварӣ мекунем. аз он ҷумла дар заминҳои назди ҳавлигиамон картошка мекунем, помидор, болгорӣ, қаламфур, лӯбиё. мо дар як сол то 300-400 дар зарфи шишагӣ ҳар гуна хӯришҳо тайёр мекунем. дар маҷмӯъ сокинону кишоварзони шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон баҳри дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои меҳварии ҳукумати мамлакат аз ҳарвақта дида меҳнати дучанд менамоянд. бинандагони гиромӣ, ҳоло ба мо иттилоъ расид ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷоми сафари расмӣ ва иштирок дар ҳамоиши муколамаи Осиёи Марказӣ Ҷопон ба шаҳри Токиои Ҷопон сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон,
معاون یکم راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی گسیل نمودند. در این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را وزیر کارهای خارجی، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رابطه‌های خارجی، وزیران رشد اقتصاد و سودا، نقلیات، صنعت و تکنولوژی‌های نو، معارف و علم، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و دیگر شخصان رسمی همراهی می‌کنند. در همین جا برنامه اخبار به انجام می‌رسد. سلامت و خانه آباد بمانید.